daxuyani ji bo raya giştî. Dorpêça giran hînî berdewam dike li hawî dora taxên Şêx Mexsûd û Eşrefiyê. Ji milî grûpên leşkerî yên ku li ser wezareta bergiriya Sûrî de ku hemû rê û derwazgehên diçin her sê taxan girtîne. Lê bi tena tevgera çûn û hatinê dê derwazgehê re vekirîne. Lê divê derwazgehê re jî niştecî rûbirûyî pêşkîniyeke tekûz tên ku her wiha ermancên rêbendê reftarê çetetî bikartînin û nahêlin sûtemenî bi hemû cûreyên wê mazot, benzîn, gaz derbasê taxan bibe, digel nehîştina derman, kehrebe û ard jî. Ev bûyer wekî saziyeke komînî ye. Dermafê sivîlan de ku jiyana rojan e armanc dike û pêşbîniya bobeleteke mirovahî radigihîne. Em di Meclîsa Tenduristî ya taxên Şêx Mexsûd û Eşrefiyê û Benîzê de ev dorpêça stemkar ji milî grûpên dibin fermana desthilatdariya Şamê de vê yekê siyaseteke stemkarî dibînin ku armanca wê çûkdanîna gelê me ye û destxistina armancên wan biriya dorpêçê re ku nikarên biriya êrîşên dijminahî pêk banîna. Qutkirina sûtemeniyê divê zivistana dijwar de ku pêleke qeşayî li welat digere. Dihêlek û nexweşî di nav gel de belav bibin û nexweşxaneya tekane li her sê taxan şiyana xebtandin ji dest berdaye. Ev jî hîşt bû gelek beş bên rawestandin. Ji ber dîspêrin ser jeneratörên di afirandina kehrevê de. Beşê hembêzgehê ji bo pêşwazîkirina zarokên zêç hatine rawestandin û her wiha jiyana gelek temen mezinan ber bi metirsiyeke mezin berdiçe. Ji ber ku nexweşxane nikare pêşwaziya wan bike û mazot nîne. Her wiha her sê tax pêdiviyeke taktîk û derman û pêwîstiyên tenduristî hene ji ber qedexekirina rêbendên dewleta demkî ya ajansên dermanan derbas bibin ku ev karî sed kûrtir kir. Tunebûna derman bi taybetî ev celabên ji bo nexweşiyê demdirêj wekî nexweşiyên dil, pençeşêr û nexweşiyên ku pêwîstiya wan a her dem bi vexarina dermên heye. Her wiha beşên operasyona niştîgerî rawistiya. Digel ku bi hezaran hemwelatî serî lê da ango nexweşxane nema dikare xizmetgoriya tenduristî û mirovahî pêşkêş bike. Hîna bi hezaran nexweşxane û nexweşî hene ku pêdiviya wan bi operasyona nişkeriyê heye lê qutbûna sûtemeniyê nahêle ev pêk bê ku jiyana wan dê tehlûkê de ye eger operasyon dereng bimînin. Her wiha hem welatî nikarin xwegerm bikin û malên wan de bi sedan zarok toşî nexweşiyên ku jê sedema sermayê bi sedan zarok toşî nexweşiyan tên derdikevin û çêdibin wisa. Pêwîstî ku waliyên Helebê dorpêça vekirin û mazot li dibistanan belav bikira û baldarî bida jiyana zarokên dibistanan ku îsa zarokên me ji germahiyê bêpar mane. Pêwîstî bû ku ev wek hevî di danûstandina hemwelatiyan de heba. Lê ev weke cudatiyê bikartîne. Em di Meclîsa Tenduristiyê de Hikûmeta Şamê û Meclîsa Parêzgeha Helebê bêrpirsiyar dibînin derbarê dorpêçê de ku ev jî tawaneke destnîşankirî li dijî mirovahiyê li gorî zagon û hevpeymanên navneteweyî yên mafê mirovan e. Gelê Sûriyê mizgîniya xêrî pêşbînî kir piştî hilweşandina rejîma Bas û çav li rê bû ku aşîtî, ewlehî û hêminî dê li Sûriyê pêk bê û ku gelê Sûriyê dê ji nûva welatê xwe ava bike. Lê kiryarên ew grûpên dê serûber ê girêdayî Wezareta Bergiriya Sûrî, tîma çaran ya rejîma borî
تينا بيا مروبان ان هردو آلين حكومة سوري ومجلس باريزگها هلبي بدخنن دنگي هشمندي ووجداني واركا اولامه يا اسلامي يا هنفي داكو دور بيچي لسر هر سيتا خان بكه جبالكو او بشكه بازار هلبنا وقيت ناي قد كرن هروها ام بانگوازيا جبوري خستنن نافناسي ومافناسي ومروباهي دكن کو دی سریدا ریخستنا یونیسف یا گریدای نتوین یگرتی خاچا صور و نتوین دیتر و هر وها هی باصور عربی یا سوری جبوکو ارکن خوا به پرپرسیاریا خوا ین اخلاقی پیک بینن و زخته لسر حکومت آدمکی یا شامه بکن داکو دور پیچه راکن بیدنگیا ناف دولتی لهم بری وان بن پیکرنان دیگهینا آستا کمپلیه و تفگره که بلز و راکرنا دور پیچی هیه و مسوگریا در باس کرنا مادهین بنگهین به قید و مرج مجلسا تندرستی لطاقین شیخ مسعود و اشرفی و بنی زید هلب چاری کانون یا دویمین 2026 تماشاوان هجا نها بریا شخوا نوچین خو داخوانیا مجلس تندرستی تا شیخ مسعود و اشرفی جوره باوی کی زندی انی سر اکرانی دورده ایدی دورپیچه هی گلکی زرار لسکتور تندرستی کریب تایبتی لنخوشخانه و گو درمان ل ایدی کم بونه هند درمان ایدی بجاری رنمانه و جالی مازوت و شخوا جناتورین گو جبونا که نخوشخانه دخبتن مازوت آواجی کم بویه آفرنیان لکم بویه روشا سبزیان لورگلکی زحمت حتا گو مالباتک بخواز شخوا فرابینه که چیکه لجبونا که منزیک به روش جوره راکینن ها نوچگانا ما جاکلین بریمول گل محاضره جاکلین دما تخوش به آگاهی زیادتر درباره دورپیچ د متخوازن دسته کشتناس بکن پشت برفرهیا داخوانی دتکاره بریا میوان خوره شمر راکینه کرم بکشان باتی بله آراز دما تاجی خوش و همو کسین کلمت مشهدی که خوش به براستی نها دوان کلیان داشخوا داخیانی بداوی جی بو مجلس تندرستی اف داخیانی درباره روشا هی زحمتی ایش و آزار کوب تایبت مروفن کل به در جیان دکن کسین کل هر دو تاخان جیان دکن یعنی بریا و داخیانی بانگ لحکومت و گویز لوالی حلب کر کو ایدی اف دور پیچ بداوی ببا براستی یعنی اف زیدتری 4 ماهان هيا كل سر هر دو تاخان دور پیچکی گران تیا مشاندن براستی نه گشتی از کارم بجم کو روش هر دو تاخان هینا جی دور پیچ بردوام دکه هینا جی پنجره گرتینا تنه دوره وکرینم لاورین کو هاتنه وکرین هینا جی سر وان هر دوریان استنگیتنه چیکرن یعنی براستی یعنی کسین کو درباسی وی ملی دبن یا جی دچن کو سبزه بینن یعنی گلک استنگی لسر وریته چیکرن يعني بقشتينا هانا هيلن كوسو تمني درمان سبزه براستی بتایبجی جرایا غازه درباسی هر دو تاخم با یعنی دور پیچ حیانها حیاوی کلیه یعنی تاوی کو اگر بس تیرا گاندن تاوی کو هنجار جاراندان استاندن جی جهلا مجلس هر دو تاخان و حکومت و گویز و تیا کرن لیدی ساجی دور پیچ کی گران سروان هر دو تاخان هاتیه فرض کرین هینا دور پیچ بردوام دکه براستی بخاروی فلکت کمزنجی بینه همجی روشا دبستانان روشا خلقی یعنی براستی یعنی حیانها وی کلیه گلکی زحمته یعنی سرماکی دجواره نخاشی زیده دبن تایبچی جبو زارو کانو کسی تبن مزن نهاشی جبو که هین زیده تر روشا نخاشخانه تایبت شهید خالد الفجر بزانه بن تایبت روشا تندورستیه درمان کونها در باسی هر دو تاخان یعنی پیوستی چه هیا یعنی زحمتین کل پیشی وانشی در دکوین همجی درفتین کونها دست وانده جبر کونها مازو جتنه تن کاربا 2 ساعتان تی همجی دیتر نا کاربا حمی قتل سر هر دو تاخان نا مره دکتور عثمان شيخ عيس ببورينا همجي هفسروك مجلس تندورستية هردو تاخان مريا دكتور كرم بكبدري دمباش ترى دمباش ورجيم قالك سباس دكتور نهوا داخياني جدا شخا قالك كاس دكتور انضام المجلس اجتدا حاضر بون طيبات وخاصكم بالي بكشين سرچه طيبات امشي تخازن بزان بن روشا تندورستية يا نخاشخانه بچرنگي در باز دبا يعني پیوستی کومدیت ام وی داخلی دما ایرو دا ام بدن او بکو
وكوا دانشاندان کو اف درباسی مها چاران بو اف سیاست ای دور پیچ لسرتاخ شیخ مسعود اشرافی و بنی زید و دناف داجی ام بیژن وقت بشه ای تندرستی جواکی چوا باندور کل سر چه دکی تایبتی ودم داوی دا یعنی دور پیچ گلکی گرام بو هر چو هین زیاتر گران تر بو یعنی بلکه ام بیژن دمی که دا یعنی که ام زیادت ورا ورا هانی که یعنی تشت مدکاری ام در باس بکن تایبتی جی اگرده قادت تندرستی از بیژن لیما افدمه هن زیادتر کت مها سیجی و تایبتی جی و مه داویه دا شر ای 22 ماه 12 و ورداوا يعني تنديك كد دور بيتش دل سر تاخهل درجة كيكو يعني حبك نايدر باسكرن زحمتي جبوتر باسكرنا كادروين تندرستي ايكل در ورنشتنا ايكرن زخل سروانتي تشيكرن بسيكولوجي شر طيبات السروانتي مشاندن وهروها وقت امزانن ابن خشخانه جیان خال سر موضوع دمشاندن چون که کهربا شرکتی نینه اشخاصاتن دوی شریدا بزانابون لشبکه کهربا شرکتی جید لیدانه ایدی اوجی تمامیل سر تاخوان هاتی قد کرن وشخاجی یعنی وک مشفى فایده جوی کهربا شرکتی ندید اینها یعنی یکمین مشفى هندر هر سه تاخوان دا یکو خدمت جواک دکیل سر جیان مولدات 24 ساعت کار دکیل سر موضوع نه ایدی موضوع نمایه موضوع جی نمینم زانن چه معنا خواهد معنا خواهد سکناندنا مشفى اجدر کتن خدمته 450,000 انسان زیاده تر و در تاخیر رونشتن در وی ایکوش در وی تاخیر تین فایدهش و نخشخانه دبینن ام دبینن چاوا اف نخشخانه نخدمتی گلمه ای تاخیر تانو دکی حتی ای در وی تاخیر جیانه ج عملیات دا بگره ج بش زاروک دا بگره ج عینه دا بگره ام بیجن جن دا بگره يعني حمو بشينوي ايكو خدمات كي نها هدي در يعني خدمات دردك هفين يعني اجبر حصار امازوت ايكو فرض كريه بلي تاثير امازوت ياكل سر نخشخانه وامكانه وي ايكو ضعيف دكي ويدي دي قد دكي هي السر مالانجي تشي دكي ام زانكو يعني بهاتنا باش اي زبستان را تايبتي چلاي پیشين ايكو نها دست بكريه مازوت دمالا دانينه كهرباء جينينه غاز جينينه قالوي چا بكار به پاراستنا تندرستی خوابه که یعنی اف هین زیادتر ملی نخواشی دا زیادتر یعنی چیکر و خطریه که مزیج بخاراتینه تایبتی ام بیشن بش زارو که ای کنش دایی که دبن بش زارو که بچوک یعنی ین تمن مزن ينكو برسكريكي وان دلهان يكو برسكريكي وان نخوشي مزمن هنا وانا يعني روشكي واني جوداها يعني دبيكو شوباندنا كل سر تندرستي وان باش واري كرن لي اما مخابن يعني حتى في كيلي يجي يعني ام وقت برپرس تندرستی جواک دندر و قادنا دا ام دبین بیدنگیک هیا چج عالی حکومت شامی حلب داد به چج عالی حکومت گشتی ایش دمکی داد به چج وزارت تندرستی شامی داد به يعني خودی و تاخی خنا بین يعني و هر وها ام بیجن رخصتن ای درس سوری يعني ای ناف نتوی میناکا هیوا چاخ صور ام بیجن سینور ناناس ام بن هیوا صورة عربي او سورية رخصتن مروفين رخصتن ام بیجن ناناسن يعني سانكي اف هر دو تا يعني هر سه تاخ نت تاخن گريده حلب وقت جداهيه که دخلناف ويا بالا ما كشان جبونا ويجي تايبتي جي ام بيجن محافظه اي حلب داويه مليونك لتر جبو دبستان اي حلب ودقاتين اما جبو دبستان زاروكن اي في حرس تاخنا پاشگوه دكي نابينه تشتكي ممنهج ناسكريه بزانابون تكرن ماجي در حق في سياسه ممنهج اي بزانابون ما خاص ام دنگ خاب بگينن هم محافظه حلب هم جي ام بيجن حكومت دمكيه شامي هم جي عيني وقت ده يعني ين على قدر تندرستيا مروفينه يعني ما خاصم دنگ خابگين روشكو امتدا اف خطر البيشاماجي جديه جبونا ويجي بانغوازيا ما اوج بمداخله كورت شكرن اف حصاركو اي
يعني براسي جي انسان دبي قرباني برجواندين اي سياسي وحسابات سياسيه يعني ما خاص ام جداتيه كتاخ النظر حسابات سياسي وجفاك يعني جراك جفاك ثمانية في كنادي تبيكو هيفيوم او بو بيشتي حيشتي ما 12 ده حاضر 24 بجوهرتنا حكومات شامره سوريا كنو بالسيستم كنو بشرط ظروف النو بشر بفتشون بامبيجن او يعني تهديد السرجانه او لا هي اما مخابن اما وقت اخر شيخ مسعود الاشرفيه وبني زيد ام دبينن تفرق وجوداتي النظاره سياسات بري حيشتي ما 12 ونهضه تشينا بوتاني نوف ورنكاتي غاردن قال لك سباس كان سباس جبو درفتك هو دائما سباس جبو واجي صار كفته مجبوره سباس خوش بله آراس بوی آوی یعنی ایرو آرمانج جبود درخستنا في داخليني يعني كو دنگي خواب بگینن هر کسی براستی یعنی کاریسته کی مزن مروفی لهر دو تاخان ده يعني و چه ببد دمن پیش ده يعني سبا يعني دسبا دباكو بالتمامي يعني كهرباء قطب با تاني جناتور دساعتان فيدي كافن بالشاف اشخا نهال في دريجي من نخش خانين براستي يعني قال لك هجمارك مزن جنا خاشن در باسي في دري دبن يعني بيوستي وان بدرمان هيا بدكتوران هيا يعني بحر تشتي كو جبونا خاشي يعني بيوستي وان بي هيا يعني ايرو روج ام دبينن براستي وكو دكتور عثمان جي ديار كري كو بيدنگيه كجاليه حكومتها وجوز حيانها حياوي كليه هيا يعني تشتكي كومروفيا نخش خانايا چ درمان دبا يعني ايرو روش تشتن كو بيوستي بي هيا ناهلن كو درباسي وان هردو تاخان ببن يعني براستي يعني بگشتي بوي اوي روشا هردو تاخان جملي سو 8 جملي جراين غازي حيانها ازكار بيشم كو هردو تاخان جرا بيدانا بنتنا يعني جمالي وان گشت 4000 هنا جيتنا اجبر كونا هنا درباسي هردو تاخان با خضراجي يعني بهجماركي بتشوك يعني روجي چند يعني امبيشن الصحارين فلينان دهلن كو درباسي وان هردو تاخان يعني سياستكي امتكان بيجي كو برچيبونه يعني لسر وان هردو تاخان ددن مشاندن يعني براسي بگشتي يعني نهار روشا هردو تاخان دور پیچکی گرانتی مشاندن یعنی بردوام دیگه چجملی دبستانا دبا جملی نخوش خانه دبا ملی فرنان دبا کهربی یعنی هر آلیه کی و براستی یعنی زحمتی و ایشن خلکن کل و درج یان دبن یعنی بردوام دیگه یعنی بگشتی از کارم به وی آوی هم دربار داخلی کو ایراتی داین جالی مجلس تندرستی هم جی بگشتی روشا جیانی یا هر دو تاخان به وی آوی بار پار بک. بله گلکی سپاس جاکلین شبونا که هم شبونا که دکتر عثمان براستیشی بردوام کرنا کاری وانا حتی وکیلیه یعنی حیا و روزی برخدانی که گلکی مزنه سپاس جبونا که خباتی وان سپاس جبونا که تجی گوتباوی که زندی جتا خاش مسعود لگل محاضر بو